Na radost parohijana, ali i svih vjernika u Njemačkoj, svečano je otvorena Svetosavska sala hrama Vaskrsenja Gospodnjega u Frankfurtu na Majni. Sala koja je do 2014. godine bila podrum ispod hrama, pretvorena je dobrovoljnim radom našeg naroda i grupe Svetosavci, koja je ime dobila po budućoj sali u divnu svjetlosnu prostoriju. Evo, nalazimo se na predulazu u Svetosavsku salu pri hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Frankfurtu. Ovu salu radili smo od 2014. godine. Bilo je veoma teško, radovi su bili teški, mukotrpni. Preko 1000 naših vjernika radili ovde bez ikakve nadoknade. Evo da bi mi danas dočekali da nam dođe gradonačelnik grada Frankfurta, Mike Josef. Es ist großartig, was die serbische Gemeinde und die serbisch-orthodoxe Kirche hier geschaffen haben, nämlich in Eigenregie, mit viel ehrenamtlicher Arbeit, diese Kirche so umzubauen, dass sie eine echte Heimat geworden ist. Nicht nur für die serbische Gemeinde, sondern für so viele Menschen hier im Stadtteil, in unserer Stadt. Und mit dem neuen Gemeindesaal trifft man sich nach dem Gottesdienst, kommt zusammen, Groß und Klein, Kinder und Familien. Das ist ein echter Begegnungsraum geworden. Es ist ein absoluter Mehrwert für unsere Stadt und wir sind als Stadt dankbar für so viel Engagement, dankbar, dass wir eine so tolle Gemeinde bei uns in der Stadt haben und dass wir auch behilflich sein konnten bei der Umsetzung dieses tollen Projektes. Also die Zusammenarbeit mit der serbischen Gemeinde ist sehr gut. Ich finde es sehr beeindruckend, was hier geleistet wurde durch ehrenamtliches Engagement, dass eben verschiedene Vereine zusammengearbeitet haben, gemeinsam dieses Gotteshaus hergerichtet haben, einen sehr tollen Ort geschaffen haben. Nicht nur der eigentliche religiöse Ort, sondern eben auch der Saal, der heute eingeweiht wurde, ist ein ganz toller Ort. Und für uns ist wichtig, dass wir solche Orte in der Stadt Frankfurt haben, wo man sich treffen kann, sich austauschen kann. Und das ist für mich die große gesellschaftliche Herausforderung. Wie können wir solche Orte schaffen? Wie können wir sie finanzieren? Wie können wir sie eben weiterentwickeln, damit man Treffpunkte hat. Weil wir sind in einer Gesellschaft, wo ganz viele Dinge parallel laufen und man braucht eben Orte für den Austausch, für die Gemeinschaft. Das hilft ganz viel, auch bei der Konfliktbewältigung, bei der Beantwortung von Zukunftsfragen, dass er eben solche Treffpunkte hat. Und von daher bin ich der Gemeinde sehr dankbar, dass sie diesen Ort hier geschaffen hat, zusammen angepackt hat. Das ist ja auch wichtig, zusammen anpacken und was leisten. Problema je bilo dosta. Prvo je počelo s time da su bili više kandidati koji su htjeli kupiti ovu crkvu, a mi nismo bili oni koji su bili na broj 1 na taj spisak. Mi smo znači bili taj nevoljeni kandidat, tako da smo prvo mi morali kao da kandidujemo za taj, da uopšte možemo da kupimo u tu crkvu, da se predstavimo, da kažemo šta su naše planove, da želimo se integriramo u taj ovaj deo grada i tako dalje. Druga prepreka je bila da su evangelisti imali celu ekipu advokati i pravnici, dok jedini pravnik to sam bila ja i ja sam mislila na kraju pravati notarski ugovori sa mojom kancelarijom i otac Simon i ja mi smo bili jedini koji su bili, znači bili celi taj tim je postao nas dvoje. I treća prepreka je bila da smo na kraju imali čak pismo od banku ponudu za kredit i oni su to kasnije povukli, znači nama je čak i tukla financije na kraju. To je bilo posle, kad smo već bili potpisali ugovor. Tako da mi smo bili uporni, imali smo veliko srce, tražili razgovor sa svima i otac Simon je uvek dao nadu, Simon je uvek rekao ima Bog, bit će sve okej, ima Bog. Čekali smo
oko 10 godina ovaj moment i dočekali, hvala Gospodu Bogu, te tako davne, toliko nedaleke 2014. godine, dakle prije 10 godina polako smo počeli raditi u tamnom podrumu ovoga hrama. Bilo je to tada pomalo zastrašujući tamni vilajet. Zatekli smo jedan mali podrumčić, da se kaže, ispod crkve i nismo mogli sebi pretpostaviti da sada od tog malog podrumčića koji je imao nekoliko kvadrata iskopamo i Svetosavsku salu koja sad ima 350 kvadrata i koja može primiti 220 gostiju. Mislim, to je stvarno nešto što nismo mogli sebi da pretpostavimo, ali naši inženjeri, naši koji su planirali to sve, imali su tu viziju i mi smo bili njihova desna ruka, mi smo radili, oni su organizirali i planirali. I u suštini je najveći izazov bio ovdje, mi smo spustili u crkvu 1,5 metar. Jer mi kad smo ušli nismo imali 2 metra mesta, a sad imamo 3,5 metara. Znači, ne ja, nego svi mi zajedno, uz sve te dozvole koje nam treba i statičari, šta ja znam, smo napravili jedan fin prostor gdje može, znači, 200 ljudi da stane ladno i gdje mogu da uživaju. I najveći izazov bio da smo spustili tu crkvu 1,5 metar. Poslije toga onda ono je klasika, znači da li je rigips ili moleraj, ali to spuštanje crkve 1,5 metar u dubinu, ne znam koliko se to puta već radilo. Dosta ima dobrog naroda ovdje kod nas, jer mi Srbi uvijek kažem kako smo mi loši ljudi, ali nismo mi toliko loši, mi smo mnogo dobri ljudi, samo kad hoćemo. I ovdje su mnogo ljudi koji su htjeli to i koji su željeli i bez toga ne bi bilo sada što je sada. Eto, drage braće i sestre, priče je došao kraj, radnji je došao kraj, evo kao smo završili na hram, tako ćemo sada završiti priču ovu. Još jednom od srca hvala svima vama i molim vas sve da nastavimo i kao što smo do sada i od sada i u buduće sa vjerom u Hrista Boga da koračamo i činimo djela u slavu Božju. Hvala vam svima, Bog vas blagoslovi. Danas je dan radosti u gradu Frankfurtu i svi se radujemo i Bogu blagodarimo što smo ovaj posao priveli kraju i kao što smo rekli, ovo je sala u kojoj ćemo poslije svake nedeljne liturgije imati agape, ručak ljubavi i ovdje ćemo da koristimo ovu salu za naše crkvene potrebe. Tu je dakle pravoslavna vjeronauka za djecu, za odrasle, škola srpskog jezika i ćirilice i druge kulturne događaje i duhovne vrste koje ćemo ovdje da organizujemo za korist našeg naroda, ali i za ukrašavanje grada Frankfurta o kome živimo. Koristimo ovu priliku još jednom da se zahvalim našem narodu i svima ljudima koji su pomogli ovaj poduhvat na bilo koji način. Hvala.